ko te iwi Māori te hunga e tino tautoko ana I te tikanga pōti whirirua. He mea whakahaere tetahi pōtihanga motuhake e pāna ki te pūnaha pōti o Aotearoa I te kōwhiringa pōti o tēnei tau. Ko tetahi hua iputa, ko ngā kai pōti I roto I te rohe pōti Māori o te Waiariki, ngā mea e tino hāpai ake ana I te tikanga pōti whirirua. He nui te tautoko I te tikanga whirirua, hei tikanga pōti I Aotearoa. Ko te Māori tonu, ngā tino kai taunaki I aia. E maha ngā tangata tēnei wā I ngā wā I mua hoki, I uru I roti te paremata I raro I tērā kaupapa. If we vote to keep MMP... Whai muri mai te pōti motuhake I tēnei kōwhiringa pōti, tata ki te ono te kau ora o ngā tāngata I whakai, kia mau tonu I tēnei tikanga. Ko te rohe Māori I tino taunaki I te whirirua, ko te Waiariki, neki atu I te wari te kau ora o ngā kai pōti o Taiwarohe, I pōti kia mau tonu. Ka tahi ko te Ikaroa Rāwhiti, Tāmaki Makaurau, te Tai Hauāuru, te Tai Tokerau, Hauraki Waikato, me te Tai Tonga. Ahako kai te tautoko Te Uroro Flavel, kai te tautoko hoki a Annette Sites me mo te list ne. Kia hau e hara I te ohorere. Nā anō, e rua ngā kaupapa nui ki te Māori I tēnei kōwhiringa pōti. Ngā turu Māori, me tēnei kaupapa MMP. Koera te kaupapa tika mo tātou I tēnei wā. Ko ngā rohe iti te tautoko I te tikanga whirirua, ko era e kaha taunaki ana I a Nāhinara, pērā I a taranaki te rohe pōtai, me tāmaki. Nō reira I nāianei ka mautonu te tikanga whirirua, hei tikanga pōti I Aotearoa. Anzac Pikia, te karere.